u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byashyize umukono ku masezerano y'amahoro hagamijwe gushakira umuti ikibazo cy'umutekano muke umaze igihe mu burasirazuba bwa Kongo, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda yabanje kugaruka ku kibazo cya FDL mbere yo gushyira umukono ku masezerano. Ni amasezerano yashyizweho umukono kuri wa gatatu tariki 27 Kamena 2025 i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uruhande rw'u Rwanda rwagaragariwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe, mu gihe ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yari hagarariwe na mugenzi we Therese Kayikwamba. N'umuhango kandi wayobowe n'umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga Marco Rubio. Umujyanama wa Trump mu bibazo bya Afurika Masters Bulasi wagize uruhare mu biganiro byaje kuri aya mahoro yavuze ko ari amasezerano y'amateka kandi ko bitari gushoboka kugerwaho bitagezwemo na Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump. Marco Rubio hakiri akazi ko gukorwa mu bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa y'aya masezerano ndetse ko intambwe yatewe uyu munsi iyo bitagwamo uruhare na leta ya Katari ndetse n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Minisitiri Nduhungirehe yavuze ko amasezerano yasinywe ashingiye ku biganiro byagizwemo uruhare n'abahuza ku ruhande rwa Afurika by'umwihariko Perezida wa Togo. Ati ipfundo ry'amasezerano ni umwanzuro wo gushyira ingamba z'umutekano zihuriweho n'ibihugu byombi, Joint Security Coordination Mechanism hagati ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Ikintu cya mbere kizakorwa ni ugutangira gushyira mu bikorwa ibijyanye no gusenya umutwe wa FDLR, bigakurikirwa no gukuraho ingamba z'ubwirinzi zashyizweho n'u Rwanda. Ibi bishingiye ku bushake bwagaragajwe hano bw'icyemezo gishingiye ku bimenyetso cyo guhagarika gufasha FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro. Uwo niwo musingi w'umutekano n'amahoro mu karere kacu. Iyi ngingo u Rwanda rwari rwarakunze kuyigaruka mu biganiro byose rwagize biganisha ku gukemura ibibazo ndetse no mu myanzuro y'ibiganiro bya Rwanda. Icyo gihe hari yemejwe ibikorwa bihuriweho n'impande zombi, concept of operation, bijyanye no gushyiraho ingamba z'umutekano zihuriweho n'ibihugu byombi. Nduhungirehe yavuze ko FDLR atari umutwe usanzwe ahubwo ugizwe n'abakoze jenoside yakorewe Abatutsi yasize abarenga miliyoni imwe bishwe. Yavuze ko igihe uyu mutwe uzaba wasenywe bizatuma u Rwanda rubasha kugira uruhare mu bikorwa bigamije gucyura impunzi muri rusange. Yavuze ko kandi u Rwanda rwiteguye kugira uruhare mu bikorwa by'ubucuruzi rufatanyije n'abashoramari hamwe na sosiyete z'Abanyamerika. Aho yavuze ati tugomba kwemera ko hari ugucidikanya gukomeye mu karere kacu no hanze yako ku masezerano yabanje menshi ataragiye ashyirwa mu bikorwa. Nta gucidikanya ku rugendo ruri imbere rutazoroha ariko kufasha bukomeje bwa Amerika n'abandi bafatanyabikorwa. Twizera ko tugeze ahantu hadufasha guhindura ibintu. U Rwanda rwemeje gukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo rushyire mu bikorwa ibyo twiyemeje. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Therese Kayikwamba yavuze ko aya masezerano ari intambwe nshyitewe ishimangira ko amahoro ari amahitamo n'inshingano bya buri wese. Yagize ati abagezweho n'ingaruka cyane bari kutureba, biteze ko aya masezerano ashyirwa mu bikorwa kandi twabatenguha ku byo twemeranyije. Yavuze ko mu gihe azashyirwa mu bikorwa biha amahirwe akarere k'ibiyaga bigari ko gufata umurongo mushya bitari mu magambo gusa ahubwo mu bikorwa. Gusa ashimangira ko ibikomere bimwe bizomurwa ariko bitazanasibangana. Yakomeje agira ati ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twizeye kandi tuzaharanira ko aya masezerano ashyirwa mu bikorwa bitari mu magambo yacu ahubwo mu bikorwa byacu. Uyu munsi twahisemo amahoro, igikenewe nuko tuyabungabunga kandi tukereka abaturage bacu n'isi ko mu karere karanzwe n'inkovu agaciro n'ubufatanye bishobora kuganza. Ubu rero akazi kacu karatangiye. Amasezerano yasinywe arimo ingingo zigaruka ku kubaha ubusugire bwa buri gihugu no gukumira amakimbirane arimo kandi agahagarika imirwano. Dore zimwe mu ngingo z'aya masezerano yasinywe hagati y'impande zombi akaba arimo ibi bikurikira. Icya mbere, kubahiriza ubusugire bw'igihugu. Impande zombi zemeye kubahiriza imipaka y'ibihugu byombi no kutivanga mu bikorwa by'imbere mu gihugu cy'undi. Bivuze ko umupaka w'u Rwanda uzajya urebwa n'u Rwanda ndetse umupaka wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bikigenga. Dore kandi aya masezerano yavuze ko nta gihugu kindi kigamije kwivanga mu bikorwa by'ikindi gihugu bibera imbere mu gihugu. Ingingo ya kabiri, hazashyirwaho ingamba zo guhagarika ibikorwa by'intambara no gukuraho imitwe yitwaje intwari idafite uburenganzira, aho bavugaga M23 ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye. Ingingo ya gatatu, gukuraho imitwe yitwaje intwaro. Hazashyirwaho uburyo bwo gukuraho no gusubiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwari idafite uburenganzira harimo n'imitwe ya M23 ndetse na FDLR. Ingingo ya kane, gushyiraho uburyo bwo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano.
hazashyirwaho uburyo bwo gukurikirana no kugenzura ishyirwa mu bikorwa by'amasezerano, harimo n'uburyo bwo gukuraho ingabo z'u Rwanda mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ingingo ya 5, gufasha impunzi z'abimukira. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yemeye gufasha impunzi n'abimukira kugaruka mu byabo mu mutekano no ku bushake bwabo. Ingingo ya 6, gushyiraho uburyo bwo guteza imbere ubukungu bw'akarere. Hazashyirwaho uburyo bwo guteza imbere ubukungu bw'akarere, harimo imishinga yo kubaka ibikorwa remezo no gukoresha umutungo kamere mu buryo burambye. Aya masezerano kandi agizwe n'uruhare na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashije mu gutegura aya masezerano, harimo no kuba Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Amerika Marco Rubio yari umuhuza w'ibihugu byombi mu muhango wo gusinya amasezerano. Aya masezerano yasimwe arimo ingingo zigaruka ku kubaha ubusugire bwa buri gihugu no gukumira amakimbirane. Harimo kandi guhagarika imirwano, kwambura intwaro no gushyira mu buzima busanzwe imitwe itari ya leta yitwaje intwaro. Harimo gushyiraho itsinda rihuriweho n'irigenzura ibijyanye n'umutekano, gufasha mu gucyura impunzi, gushyigikira ubutumwa bw'ingabo za Loni ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo MONUSCO, no gushyiraho bw'imikoranire mu by'ubukungu mu karere kose muri rusange. Aya masezerano kandi arimo inyandiko igaragaza ibikorwa bihuriweho mu gusenya umutwe wa FDLR. Uyu mutwe nkibutsa ko ari uwasize ukoze jenoside mu Rwanda. Abasesenguzi mu by'imitwe ya politike bavuga ko ibintu bitandukanye ku masezerano hagati y'u Rwanda na DRC. Reka turabe icyo abasesenguzi bavuze kuri aya masezerano y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyambere abasesenguzi bavuzeho ni intambwe nziza mu kugarura amahoro. Bashimangira ko amasezerano ashobora gufasha mu kurwanya imitwe yitwaje intwaro no kugarura ituze mu baturage bahungiye mu nkambi. Icya kabiri abasesenguzi bavuzeho, abasesenguzi kandi bakomeje bavuga ko gushyira mu bikorwa bizasaba ubushake bwa politike. Hari abasesenguzi bemeza ko gushyira mu bikorwa aya masezerano bizasaba ubufatanye bukomeye mu bushake bwa politike bw'impande zombi. Bagaragaza impungenge z'uko hari imitwe nka M23 itarashyigikira amasezerano kandi ikomeje ibikorwa by'iterabwoba. Hari abasesenguzi kandi babona ko aya masezerano azafungura amarembo y'ishoramari z'umweko mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu karere. Bamwe baracyafite impungenge kuri aya masezerano ashobora kutubahirizwa, cyane cyane mu gihe hari imitwe yitwaje intwaro idashyigikiye iby'aya masezerano, bityo basaba ko hakurikiranwa neza ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano yasinywe hagati y'impande zombi. Abaturage bo ku mpande zombi bakiriye aya masezerano neza, babona ko ari intambwe nziza. Hari abaturage benshi cyane cyane mu bice byakorerwagamo intambara n'umutekano muke bishimiye aya masezerano nk'icyizere cyo kugarura amahoro arambye. Bavuga ko bazashobora kugaruka mu ngo zabo, abana bo bagasubira ku mashuri neza nta nkomyi, ndetse n'ubucuruzi bugakomeza guteza imbere akarere baherereyemo. Reka ngushimire wicaye ugatega amatwi kino kiganiro, nkurarike gukomeza gukurikira ibiganiro bya Zacu Press. Niba utarakanda subscribe kandi wihutire kuyikanda tubona ibiganiro byinshi bitandukanye. My name is Morde, ndabashimiye mugire ibihe byiza.